KAWJF Bukajan District Committee President Difu Thana Longlam Hoi Lunang Kithon Thengpi Thengprang Lapen Lang Aviti Munir Lapen Maran Mareng Atum Reng Unma Inut oka beha klembang pu amithang motorcycle pen ahiring tangrak pen kachingkoy KAWJF Bukajan District Committee President Difu Thana Longlam Hoi Lunang Kithon Difu PS case number 37 2024 US 341 342 325 352, 294, 354, 355, 509, 37 IPC. Kedamtang musik ni pai phoarni World Environment Day ahut Difu along kaprek adim ke thengpia klem ke e bonsita hala soarni amat KAWJF atum asai hemalong Difu malom tangka pen okwai kachijor pu atum phan kang sai ahut violet be pilapen lovely killing piatum nupak pen ke jar lapen chega pumpen ke sap lapen karde pu alam hoi ke phobek arlusu atum Difu thana along busing ni phai troka jo ahut kes PTKA Anglong lapen det ni phai trok siar ni kangsam KAWJF President Violet BP Phan Difu Thana along case register C case number Paklang Ponlo Difu PS case number 37 2024 US 341 342 325 352 294 354 355 509 34 IPC lapen Violet BP lapen song claim rapet atumpen Thana nang humrisi Police atumpen karjupen kethak arjupon bomlang News Report Public TV Karbi Anglong আপোনালোকে আজি থানাত আহিছে হয় গতিকে আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ মতামত কি আহিছে আপোনালোকে ঠিক আছে পোন প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ আজি মই বুকাজান ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি ওমেন জাস্টিস ফালৰ পৰা আহিছো বুকাজান ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি পৰা মোৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় আজি আমাৰ এই কি কাৰণ আহিব লগিয়া হৈ গল যোৱা 5 তাৰিখে আমাৰ 3 জনী ছোৱালী বেয়া কাম কৰি আমি ধৰা পৰাই দিলে হেতক 3 জনী কাৰণে গতিকে এই 3 জনৰ কাৰণে আমি আজি ওটা আমাকে আমাৰ বাইদেউ আমাৰ ডাঙৰ সেন্ট্ৰাল কমিটি বাইদেউ কাৰণে ওটা কেছ কৰাই দিছে গতিকে এই কেছৰ কাৰণে আমিও যুদ্ধ লিখিয়া হৈ গল এতিয়া আমি হেতৰ যিমান আগবাঢ়ে আমিও হিমানে আগবাঢ়িম এই লিখিয়া হৈ গল কাৰণ আমি বাইদেউ আমাৰ বাইদেউটো কোনো বেয়া কোৱা নাই ভন্টি বিলাক যা তোমালোকে যা ঘৰত যা সকলো আগৰ লিখিয়া যেনেকা থাকে তেনেকা থাকক ভন্টি বিলাক আৰু নতুন জনম বুলি তোমালোকে ভাবিবা পিছত আগৰ যিমানখিনি তোমালোকে বেয়া ভুল কৰিছো এইবিলাক ভুৰ যাও আজি পৰা তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকে অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো কিয় হয় আমাৰ সোসাইটি কাৰ্বি আংলং সোসাইটি আমি এই নিয়মটো কেতিয়াও মানি নল ইমান বেয়া কাম কৰিছে হেতকে কাৰণে আমি ভাল নাপাওঁ চলি কাটিছো আমি অলপ চলপটো কাটিছো আমিও হেতক অপমান কৰিব লাগে আমাৰ কাৰ্বি সোসাইটি হাতত তুলি ললে হয় এটোটো আমি কৰবা জায়গাত হয় হ'ব পাৰে আমি ভুল হৈছে কিন্তু আমি আজি ক্ষমা বিচাৰো ওটিকে কি কাৰণ আমি যত ততে ভুল কৰিছে এটোটো আমি নিজেও কব পৰা নাছিলো কাৰণ হিন্তি মানে একদম মানে কবই শৰম লাগিছে আমিও এতিয়াতো হেতৰ যিমান আগবাঢ়িছে আমিও ইমান আগবাঢ়িব লাগে আমি ভোৰ কালতটো ইমান হে খালি আইনত আমি হাতত লৈছে আমি আইনৰ সহায় লব নেকি আপোনালোকে আইনৰ যুদ্ধ এজাৰ দিব নেকি হয় আমি আইনৰ সহায় লম এই সময় ভুৰ হৈছে আমি ভাবিছো যে এই 3 জনী ছোৱালী ভন্টিত লুকাই যাওক তত তোমালোকে ঘৰ নিজে যাওক ভালদৰে থাকক বুলি আমি ভাবিছো হিন্তিও ভাল হ'ব মনত পৰিব যিমানখিনি ভুল কাম কৰিছে এইবিলাক পেলাই দিব নেকি বুলি আমি আশা কৰো এইটো কাৰণ আমি হেতক
এৰাই দিছোঁ নহ'লে লগে লগ এইটো দিনাহে আমি জেলত দিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ভণ্টিবিলাক শপত খাই কৈছে বাইদেউ আমি ভুল হৈছোঁ ক্ষমা কৰি দিয়ক নাই এইটোতো জোৰ জবস্তি কোনো কৰা নাই হয় আমি থাপৰ মাৰিছোঁ হাতেৰে মাৰিছোঁ ইয়াত দা নাই একো নাই আমি হাতেৰে মাৰিছোঁ এইটোতো একো নাই আমাৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ কাৰণেহে বাইদেউ নামৰ বাইদেউৰে জোৰ জবস্তি মাৰিছে আমাৰ দিছোঁ আমিও কমপ্লেইন এটা দিছোঁ এই কমপ্লেইন এই ছোৱালী নিজে মুখৰ পৰা খুলিছে নিজে মুখৰ পৰা মই ভুল হৈছে ভুল কোনো জনৰ লগতো ভুল কৰা নাই বুলিতো কোনো নাই কিন্তু সি নিজে কৈছে মই ভুল হৈছে মোৰ ভুল হৈছে মই এই ল'ৰাৰ লগত এই মানুহজন লগত এইটো জাগা মই ভুল কাম কৰিলোঁ মই বহুত বেয়া কৰিলোঁ সি নিজে মুখত খুলিছে এইটো কাৰণে আমিও মানি লৈছোঁ ঠিক আছে তই ভুল কৰিছে কিন্তু আজি পৰা তই নতুন জন্ম হওক বুলি আমি আশা কৰি এৰি দিছোঁ নহ'লে সেইটো দিনৰ পৰা আমি কেতিয়াবা পৰা জেলত দিলে হয় আইনত দিলে হয় কিন্তু এক কাৰণ আমি ভুল কৰাটো চুলি কাটা হয় এইটো আমি চুলি কাটিছে কিন্তু চুলি কাটা কাৰণ কি হ'ল আমাৰ কাৰ্বি মাজত আমাৰ ছ'চাইটিৰ মাজত এই আমাৰ ছ'চাইটিটো সি হেতৰ মানে একদম একেবাৰে মানে বেকাৰ কৰি দিলে এইটো কাৰণে আমাৰো হেতৰ কাৰণে বেজতি কৰি পেলানি অলপ এটা চুলি কাটিছোঁ ইমানহে ঠিক আছে Arnam Langpi Women Justice Branch Atumpen Perangkia Mai Kepa Lason Si Kedamtang ni Pai Power ni Women Justice From of Karbi Anglong Central Committee Atumpen Bangke Thom Arluso Tumapan Okewai Kachi Joralam Kia Puthak Kang Saiponlong Puthot Kechuklembek Arluso Maratum Difu Thana Police Station along FIR Kipidam Tudet Ajok Radatum Manghuprong Laso along Arnam Langpi Women Justice Aruatumpen Lamboy Kipidun Tu Lapen alang litum kipua tengki kahenu ki klem long bek ajoksi kacuklem bek atumta ami thangang hopen chikubiar tang dera phitke puthot klem long lipu kipuke henu Lapen klem bek vete nilitumta arbok tapti puta hadagatumpe ningje pon Anparta nilitum apan nangke theng nangke chokpensi nangkapa ningje bor ipu alam abangke ahokali Ako jongsi ahok pulote ketheng rahut avidio rada thengno paklang igdagnon Lapen FIR kipidam ke mithang kachi therak thusi kaprega phan karbok duna phan chodlo puta alang litumpe ningje dun News Report Public TV Karbi Anglong Tony tum dak pini perang ke amai jopha la pengkang ni nang ke pini tum dak apar dopani arnam lang pi hawar long ni tum ki kidap ani skilong si ningku samsi si tum perang ke amai kang ni dak ni tum lasi la so ningkang samsi putha ke ni tum to da ni skilong pen tum ning dupik la pen ni tum phan la an alang tum phan akisung la pen akihinu pen akimi ki palong ya phan Apen misian jimeni kusini tum alang tum akimnya tu war pon sini tum alang tum kang sai lo women justice tum ke nombak ning ki pung lo ning kang lo posi nang tum ba ning ki chopot nang paklang thek vek nang po nang tum ba nang tum paklang thek vek na hi tum nang theng na chok pusini tum aphan nang karbo ki chok che ale nang tum ki dam si nang tum ni tum hanang chi than lo nang tum ko pilo no na philam nang ke la nai ke pilo ki chok che awi pute nang tum chi than pe mi nei ke nang tum nang chi than dun dak nei ke ni tum na son chuma ta the nang thei nang thei na pathim nang tum chang chi than dak ni tum han bai do phan no tum chi thek long de bai do mo ko pi ko son ni nang tum adai che ni la hel ni tum alam thike pardo pani arnam lang pia hawara long nilitum women justice a hin pen ning ki pung chi paklang mane peda bada bako a news ki long labang so news ki long pen si nilitum women justice atum ning ki pung chi paklang mane alang litum kaningje labang so lam ke nilitum chidonu thekhe lapeng ke ahok pet pen alang litum chuma tha the pulotang te alam klang ple lapen ke alang litum yongsi kichok che dovek pulotang te alang litum nilitum si kichok che lo puchi kubir vek nangji alang litum baido tung kang sai ke hingno ni lo kimese na phansi kang sai lo
la pente iprang ki wang ji ki mesenia phansi baido tum nangkang sai lo towar gi minang ki japon lo sitami alang litum bangke lason ge matha the desi alang litum kes pidam lo alang litum kes ki pidam ki joy ke kali alang litum chi matha nangi alang litum yang si ki chok che do pote kes apiya kama masiave Karbi Anglong or Karbi Anglong sarpimar ba okoryang atum stame langon kichok che kuman ma ke nang litum da chini lo kichok chi thek lo rapap do pok penta alang litum kes pi hai la pen ke sopin so ichikle arom do ta hai i ong arom do ta hai alang litum han stame amen ke en pon lage ki hing no lo kichok che alen lo alang litum yang si choklem kle pute bang aphan amen ta en ide nangji la pen ke choma tha vek si alang litum ang ho pen ta ningje long tang de si choma tha vek lo la ke nilitum ma long non nilitum ke la ke chi don non thek thek Putih alang itu hanstami patha hasor ni si paklang lap nai podlo angke non solo bangke hasor ni si paklang klelam se akonon padawa news long bangke la son si thek long la sila puson na bangke chok ti deji ipa ba vidat putih alang itu hanstami nang ni tum stami ako erbayar ki tok ti det pipi de nai polo athe nang tum han ki piking ye phan se alang ni tum han alang ni tum stami nang ni tum phan kang sai ta hai ke thengnu labang so mai ke chukha lang the ke la pu hello nile to apar de pani mate arnam lang pi ahabar labang so nile to gomes justice aru nile to pini labang so to dabada news nile to ki thek long labang so ki thek long along ke nile to ningduk pik athema tarik kho arni labang so singhona korte atu alang ni tu methang ang ho pensi akile rakhi bhor chitham thangde rapita kotho sitami alang itu kali ahok he hitum phanang ki ther nang happen si lapuson hitum kaning je na hu alang litum kaning je kasi la so lam ke alang litum la so lam peklang det pen kali ke non alang litum kaning je takti nilitu chidon non thekhe athema alang litum ningje lo mithang ang ho ben si kaning je te bar ve gala kado ka ve tum le la puson ningje no ti toy alam kanilo la ke ki koi tap lo no na thie lang litum ka thera kang ring no na thian sia lang litum chi matha hai po or tier the dang long sia lang litum la bang son nong no ka chi thek long ka char du long lo po si no na thie lang litum a hosti wang ka hai po la bang so hos ka chi wang pen non ka li pu ka chi thera ke la ki nilitum roi don thekhe a thema la bang so bai do to pha alang litum pu thot la bang so akatherak pen kachi pa jok ji aphan akar bok la bang so kar bok along te alang litum ta chok chi pi ga son lo athema bai do tum kang sai lake alang litum han ka hin no to war ki dam pe ki ni se na to war ki wan ji aphan si ke pe keng lo po bang alang litum chi ma thang di de lo in swar hang to war ki dam lo po si alang litum ke bai do tum ke rab dun lo setame alang litum chi ma tha the si urta alang litum ke kes ki pilo kes ki pia phutha kan long bang ke labang sol alam voi ke non militu chi don non thek the ning ung samon athema mo I prang ki wang ji non lapus non ki phochot lapgali non I prang ki wang ji amar akor te tum sitame bai I ka tum sitame lason ki pho hide ji apha lapuson nong no pen kachiri thegi apha si lahaya bidi ki klem lo posi alang litum si matha pa mi nang ji athema non labang so kes ke alang litum ki pie bo thak ni litum ka chi don non thek thek ke alang litum la so kes ke chi withdraw nang ji athema ching hona ik tum hanta alang litum si amen da ki en amen da ki peklang labang so men ni paklang ki kalili kalang lang amuni rakhan alang litum amen en tap en prupen non a phike bid phak jor ka phi bidi sori ku son si non a phike la puson si patita patipru arbokta barbokru la son ke ko ani ning ki du kalam tas nili ti don thek thek po son tho ti don thek thek la don thek thek ning sam se la bang so ke si bid ro nang ji la theng pi theng prang la pen lang aviti munit la pen maran mareng atum reng unma
Lasonsi Karbi Anglong la pen nijang Karbi Anglong ar lualong thengpi ke ong nai pulote la district hini along ta isia phur ke mo along dolo bonta non patumi pini anki Karbi Anglong la pen nijang Karbi Anglong ar lualong thengpi ke plagatum ke bat piga jok penang ana thengpi ke pa henu ponlo la pen thengpi ke virji angring thepi khangjang lo thengpi thengprang jong si ave pulote tomonar ve la pen botor bokan si tami mimilo Lasi ilitum munir lapen marat mareng apiatum kupuson si reng unpo. Pinpor dami Karbi Anglong ar lualong botor bokan ke mimi det kecok ceke komadlo. Kecok ceke nangli nili bang putin talo pule jongdam detta henunilo. Ate thengpi ke raikom ji kalisi ar nivang ta thengpi ke plak lapen ke jorkang hua sai si klemrong. Tangsi kupuson si botor bokan RBRE kedoji. Lasi noni prang pen anki thengpi ke raikom ji lapen ke e kisoma saile dengpon lo nang. Inut oga beha klembang pu amithang motorcycle pen ahiring tangrak pen kajingkor busing ni paitrok siar ni lakhain korapli deopani constituency along borpathar police station ke parlo jilang suang den inut oga beha ke klembang pu amithang motorcycle pen kajingkoi ahiring tangrak an lapen tong sikot pen bukajan civil hospital along ansi 108 hemkong long pen ponsi kachingkoi abang puapan kisulang ponbomlo lapen kachingkoi I a motorcycle registration apai AS05 J8213 lapen birta kirip dun bomahut anki kachingkoi bup abang pu ahiring tang o ajok amena kor abangki pangthek dun long lidet lo pusi pherangke pen birta nang pale Japralang sopen nilituma pherangke muhiram teron nang kilo birta public TV Karbi Anglong Difu matipong pen dhansri ka chilenga tuwar ke henu parpi ka jok rat pen ka chileng kisum Lakha Krisr ke dhansri constituency ke parlo daldili monsing timonga rongadung tuwar ka henu parpi ka jok iho matrak ching thanglok si penang an ghonta isi hini an apor pupu rat chileng ponlong lider Pinpor dami labang so tuwar pi difu matipong pen dhansri ka chihilat atuwar kimimi penajok non puanta rat kisum chitong nang bomla apong avi kilik pardet ningkan pho anghoi khideda phet anta lapuson si chileng nang bomlang non kachari bom BJP sarkar mati tim Karbi Anglong atum Karbi Anglong ar lualok kaching thoramo le edlo puke kaike ta ningje pon Sitami dhansri constituency arlo malomki tovar penchenglok ason kaching thoramo nangke lili det ajok penang ana radatum kisung pen non puanta jok ponun elang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke jake theki dingatum jasimet Karbi akhai ningka chithe Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapet Local MEC Tiluktuma Hasnu atum Injin Sora Tuwar Penchenglok ason kaching thoramo nangki piponji aphan rat atum pen chuning ripon rinti News Report Public TV Karbi Anglong Ingnam raikom sai khia tum kachilang kapang kriya jok ingnama thengpi thengprang kivier edji angring thedung kachiman ji aphan thetan thengpi thengprang jong si avete oxygen ta avepu abang putin abang phutum ta chinilo bonta lason si lakhain koira trong duar baguri MEC constituency ka parlo dolamara northern forest range ke parlo diring halwa kohora jilangsu arlo malom sangti ki phurke jor jonghu lapet puspa mati thengpi kahu ama phia kepleng set ke therak memi mati manghu memi anpin
Kohora along amatsi ingnam raikom kisang ahemate forest rest house adung dokok anta lapuson lang roy akung arnibang sangti ki phur ki jor lapen anarlo ang anga porphai krehni malom lapen arni kangsam porphai ke thoma pormat porphai pli a pormalom kang huwa theng pi ke papar longa ret mate ke jor longa ret ke manghume me alam isi jongdam meme lapusona narlo ang anga pormalom kang huwa thengpi ke papar longa retke ingnam rai koma sai khia tum mate fore sai khia tum kupine ale ke cho endoma puta matha meme mate jongdam meme pusi haladak chirok togarat atum pen nang thandun lapen diplopso pen khojente rangsi ponpik pusi birtalongdun Lasonsi Duar Baguri Press Club atumpen Forest Sai Khi Tumaphan Prabjin pen Adi Maklong an Kepale Dampen Labangso Sai Kangker Kanghap RG Aphansi Juning Riponlo News Report Public TV Karbi Anglong